නාමල් රාජපක්ෂ මං කාලයක් හිතාගෙන හිටියා මගේ තාත්තාව මරපු නාමල් රාජපක්ෂ මං එක දවසක් මරන්න ඕනේ කියලා හිතපු මිනිහා අද කියලා මම ලස්සනට කතා කරා මචං ඒ වෛරය අපේ පපුවේ තිබ්බා අත්ත කියන්නම් කාලේ අපි පොඩි කාලේ ඉන්නකොට කාලේ අවසానයි මම පොඩි කාලේ ඉන්නකොට මට කිව්වා සිංහල මිනිස්සු කියන්නේ ජකා වගේ සිංහල මිනිස්සු කියන්නේ අනිත් මිනිස්සුන්ගේ බඩ මේම කරලා පොඩ්ඩක් ඉන්නෝ මේ අනිත් මිනිස්සු බඩ මේම කරලා කන මිනිස්සු කියලා එතකොට අපිට සිංහල තේරෙන්නේ නැහැ සිංහල කතා කරන්නේ නැහැ එක සිංහල මිනිහව දැකලත් නැහැ අපි හිතාගෙන හිටියා සිංහල මිනිස්සු කියන්නේ වැරදි මිනිස්සු කියලා ඒ වගේ ඕගොල්ලෝට අපේ කෙනෙක් මොනවද කියලා තිබ්බේ කොටි කියන්නේ ඇවිල්ලා පුපුරනවා ඒ නිසා දෙමළ මිනිස්සු ඔක්කොම කොටි කියලා දැන් අපි සම්පූර්ණ වෙනස් කරලා තියෙන්නේ ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ මම නම් කවදාවත් පොලිටික්ස් කරලා නැහැ හැබැයි මම නම් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පොලිටික්ස් කරනවා කියන්නේ ඔය වගේ මිනිස්සුන්ට මං ජම්බරක ඇන්දෙන් නැවේ ගලවල යවනවා බලන්න ඕගොල්ලෝ අද වෙනකන් කරලා තියෙන ජරා වැඩක් ජාෆ්නා වල ටීචින් හොස්පිටල් එකේ බිලියන් ගාණක් අපි යවුවා එතකොට අපි අහනවා කෝ ඒ ජොබ් සල්ලි කියලා නලින්ද ජයදිස මන්ත්‍රීතුමාගේ අමතිතුමා ගිහිල්ලා හිටපු ඩිරෙක්ටරුත් එක්ක ඩීල් එකක් ගන්නවා අපිට මේක ඔප්පු කරන්න පුළුවන් එළිය නඩුවක් දාගන්න හැබැයි තව එකක් කියන්න ඕනේ අපේ සභානායකතුමාට මම ලිමල් ලියලා දුන්නා මම පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළ කතා කරපු කතාවට 323 කන්ටේනර් ගැන ඇතුළ කතා කරපු කතාවට මාව ගෙන්න ගත්තා CID එක මමත් ගියා මං සාමාන්‍ය දෙමළ මිනිහෙක් CID එකට යනකොට බය වෙලා යන්නේ ඒ කාලේ අපේ කෑලි කපලා අපිට වෙඩි දීලා අස්තික එළියට දාලා එහෙමනේ කරේ හැබැයි යනකොට ඒ CID එකේ තිබ්බ සම්පූර්ණම මේක දැන් මාර කරලා මේගොල්ලෝ எங்களுடைய NBP-னுடைய வடக்கு மாநிலத்தில் இருந்து வந்த எங்களுடைய வைத்தியர் ஸ்ரீபவானந்தராய் அவர்கள் ஜாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையிலே நடந்த அவ்வளவு ஊழலுக்கு சைன் பண்ணி இருக்கிறார் ஆகவே NBP அரசாங்கம் ஒருபோதுமே வைத்தியசாலைகளில் நடந்த ஊழல்களை தேடி பிடிக்க நான் ஒரு சில விடயங்களை தமிழிலே சொல்லி போட்டு அதற்கு பிறகு சிங்களத்திலே எனது உரையை ஆரம்பிக்கலாம் நினைக்கிறேன் அண்மைய தினம் எங்களுடைய NBP அரசாங்கத்தினுடைய 159 தூண்களில் மிகப்பெரிய தூணாக இருக்கிற எங்களுடைய ஜாழ்ப்பாணத்தின் மிகப்பெரிய பிரச்சார பீரங்கி எங்களுடைய இளங்குமரன் அவர்கள் அண்மையில் ஒரு பேட்டியில் நான் பார்த்தேன் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்றால் நாங்கள் ஜனாதிபதியிடம் மக்களாக எல்லாருமாக சேர்ந்து ஒரு கோரிக்கையை முன்வைப்போம் எங்களுக்கு விடுவிக்கப்படாத இந்த காணிகளில் 2 மணித்தியாலங்கள் மேலதிகமாக உள்ளே போய் வருவதற்கு என்று சொல்லி ஒரு வீடியோ ஒன்றை நான் பார்த்தேன் எங்களுடைய ஜனாதிபதி உட்பட எங்களுடைய இளங்குமரன் உட்பட எங்களுடைய ஜாழ்ப்பாண பாராளுமன்ற NBP பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு தெரியாது தாங்கள் இப்போது அரசாங்கத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று மன்னிக்க வேண்டும் தெளிவாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் தெரியாவிட்டால் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தாங்கள் இப்போது அரசாங்க எம்பியா இருக்கிற நீங்கள் பொதுமக்களில் ஊடகங்களில் கோரிக்கை வைக்க இயலாது உங்களுடைய ஜனாதிபதியிடம் 2 மணித்தியாலங்கள் மேலதிகமாக பாதைகளை திறந்து விடுங்கள் என்று அதை சொல்லிக்கொண்டு 2வது விடயம் நான் பார்த்தேன் நேற்றைய தினம் ஒரு கடிதம் ஒன்று வந்திருந்தது 2014ஆம் ஆண்டு A லெவல் எடுக்கின்ற ஜாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பாஸ் அவுட் அதாவது வந்து பட்டதாரிகள் நேற்று முறைப்பாடு கடிதம் எழுதி அனுப்பியிருக்கிறார்கள் என்னென்றால் எங்களுடைய கௌரவ MP ரஜீவன் அவர்கள் தன்னுடைய அரசியல் பயணங்களுக்கு முதற்பட்ட காலங்களில் வாக்கு சேகரிக்கின்ற நேரங்களிலே இந்த பட்டதாரிகளை சந்தித்து சொல்லியிருக்கிறார் தான் MP ஆகி வந்து முதலாவது 3 மாதங்களுக்குள்ளே எங்களுடைய பிரதமருடன் கதைத்து வடக்கில் இருக்கிற 3000 வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு வந்து வேலைகளை எடுத்துக் கொடுக்கிறேன் என்று ஆனால் அதன் பிறகு இப்போது போய் கேட்டபோது சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் தேர்வு பரீட்சை ஒன்றை எழுதித்தான் வரலாமே ஒழிய நீங்கள் நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது என்று சொல்லியிருக்கிறார் அப்போது நான் நினைக்கிறேன் தேர்தலுக்கு முன்னர் ஒரு கதை தேர்தலுக்கு பின்னர் ஒரு கதை இதற்கு இன்னொரு உதாரணம் ஒன்றை சொல்லுகிறேன் வடக்கு மாநிலத்திலே ஊழல் வைத்தியசாலை என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு வைத்தியசாலை அல்ல அங்கே இருக்கிற வைத்தியர் கிருசாந்தி அவர்கள் ஊழல்கள் தொடர்பாக நான் எங்களுடைய லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவிலே முறைப்பாடு செய்திருக்கிறேன் அதை விட சாவச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலையிலே முன்னர் இருந்த வைத்தியசாலை ஊழியர்கள் வந்து வைத்தியசாலை நிர்வாகிகள் ஊழல் செய்திருக்கிறார்கள் மில்லியன் கணக்கான பணம் ஊழல் செய்யப்பட்டிருக்கிற என்பது தொடர்பாக லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவுடன் நான் அவற்றை கொண்டே போட்டபோது இதுவரை இன்று வரை நான் முறைப்பாடு செய்து இன்று நான் நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 நாட்கள் கடந்திருக்கும் இன்று வரை எந்த முறைப்பாடுமே விசாரிக்கப்படவில்லை லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவில் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்றால் எங்களுடைய NBP-னுடைய வடக்கு மாநிலத்திலே இருந்து வந்த எங்களுடைய வைத்தியர் ஸ்ரீபவானந்தராய் அவர்கள் ஜாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையிலே நடந்த அவ்வளவு ஊழலுக்கு சைன் பண்ணி இருக்கிறார் ஆகவே NBP அரசாங்கம் ஒருபோதுமே வைத்தியசாலைகளில் நடந்த ஊழல்களை தேடி பிடிக்காது ஆனால் ஸ்ரீஜெயவர்த்தனபுர வைத்தியசாலையிலே நடந்த ஊழல் அங்கே ஒரு நியூரோலஜிஸ்ட் ஒருவர் வந்து ஊழல் செய்திருக்கிறார் என்று ஸ்ரீஜெயவர்த்தனபுர வைத்தியசாலையில் இருக்கிற ஒரு நியூரோலஜிஸ்டை அரெஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறது ஆனால் வடக்கிலே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் என்னுடைய முதல் ஸ்பீச்சுகளே தெரியும் 31,300 சொச்சம் பவுண்ட்ஸ் டொக்கா என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு லண்டனை
ஆதாரதளமாக இயங்குகின்ற ஒரு நாட்டிய குழு ஒன்று 31,000 பவுண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கிறது, கிட்டத்தட்ட 1,200 லட்சம். அந்த பணத்துக்கும் அந்த பொருள்களுக்கும் எங்கே போன என்ற எந்த ஒரு கணக்கறிகளும் யாழ்ப்பாணத்தில் இல்லை. பிரதி அமைச்சரை கேட்கும் போது பிரதி அமைச்சர் சொல்லுகிறார், நாங்கள் இன்டர்னல் ஆடிட்டை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கும் என்று. என்னென்றால் சில விடயங்களை விளங்கிக் கொள்ளணும். கேட்கிற விடயங்களை தமிழில் கேட்கும் போது அவை விளங்கவில்லை என்றால் டிரான்ஸ்லேஷனை வடிவாக கேட்டுக்கொள்ளும். நான் ஒன்றும் இன்டர்னல் ஆடிட்டை கேட்கவில்லை. நான் கேட்டது வைத்தியசாலையிலே நோயாளர் நலன்புரி சங்கத்திலே இருக்கின்ற வருகின்ற பண விவரங்கள். உங்களுக்கே தெரியும், இன்றைய தினம் பிரதி சுகாதார அமைச்சர் ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறாராம், வடக்கில் வைத்தியசாலைகளிலே ஊழல்கள் நடக்கிற என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன், அவற்றை நான் பார்க்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். ஆனால் இந்த ஊழலை பிடிப்போம், கள்ளர்களை பிடிப்போம், நாங்கள் சுத்தவாளிகள் என்று சொல்லி இதுவரை வந்த எந்த அரசாங்கமும் இதுவரை சரியான விடயங்களை செய்யவில்லை. எங்களுக்கு கவலை. உங்களுக்கு நான் 100% ஆதரவளித்தவன், ஆனால் இதை நினைக்கும் போது மிகவும் கவலை. இரண்டாவது விடயம், மன்னாரை பாருங்கள். நான் இன்று பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிறேன் என்றால் யாழ்ப்பாணமும் மன்னாரும் தான் நான் பாராளுமன்றத்துக்கு வருவதற்கு முக்கியமான காரணங்களாக இருந்த இடம். மன்னாரிலே ஒரு ஆதார வைத்திய ஒரு மன்னார் ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல், ஒரு மாவட்ட வைத்தியசாலையிலே ஒரு குழந்தை பால் ஊட்டும் போது இறந்து விழுந்து செத்த அந்த அம்மாவிற்கும் அந்த குழந்தைக்கும், குழந்தை இறந்ததன் பிறகு தூக்கு போட்டு செத்த அந்த மரியதாஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த குடும்பத்திற்கு இன்று வரைக்கும் நீதி இல்லை, இன்று வரைக்கும் விசாரணைகள் இல்லை. மன்னாரிலே விசாரணைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. வைத்தியசாலை வைத்தியர் கைது செய்யப்படவில்லை. நேற்றைய தினம் பார்த்தேன், டிக்கோயா வைத்தியசாலையிலே ஒரு குழந்தை பிள்ளை ஒன்று போய் அங்கே அவர்கள் பால் புரைக்கேறி அட்மிட் பண்ணுகின்ற போது வைத்தியர் இல்லை. வைத்தியர் எங்கே ஓட்டு போது வைத்தியர் வீடு போய்விட்டார். அதன் பிறகு அந்த பிள்ளையை எடுத்துக்கொண்டு போயிருக்கிறார்கள் ஒரு பிரைவேட் வைத்தியசாலைக்கு, தனியார் வைத்தியசாலைக்கு. அங்கே சொல்லி இருக்கிறார்கள் பார்க்க மாட்டேன். எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்கிற சாவச்சேரி வைத்தியசாலையிலே வேலை இல்லாத நேரத்திலே நான் அன்றைய தினம் என்னுடைய டியூட்டி அல்ல, குவார்டர்ஸிலே காலக்கணக்காக வாழ்ந்தவன் நான், என்னுடைய குழந்தையை வைத்துக் கொண்டு வாழ்ந்தவன் நான். அழுகுரல் கேட்டபோது போட்டிருந்த ஹார்ட் சட்டையுடன் டிஷர்ட்டுடன் போய் நான் அந்த பேஷனை ரிசசிடேட் பண்ணி அனுப்பியிருந்தேன். ஆனால் இன்று அந்த அவ்வாறான வைத்தியர்கள் அந்த நேரங்களிலே செய்யும் போது யாருமே அதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. யாழ்ப்பாண வைத்தியசாலையிலே மலரவன் ஐயாவினுடைய ஓட்டிலே வைத்தியசாலை அத்தியட்சகர் அல்லது டிரெக்டர் சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் மிகப்பெரிய ஊழல் வேலைகளை செய்தார். அந்த ஓட்டை இல்லாமல் பண்ணது. ஆசியாவிலே அதிகூடிய சர்ஜரி செய்யப்படுகின்ற வைத்தியசாலை என்று சொல்லப்படுகின்ற யாழ்ப்பாண மலரவன் ஐயாவினுடைய அந்த ஓட்டை இல்லாமல் பண்ணி அங்கே என்ன 3-2 யூனிட்டுகளை கொண்டே போட்டு குழப்புவதற்காக வேலைகளை செய்தார். ஆனால் இங்கே நடந்த எங்களுடைய செக்டோரல் ஓவர்சைட் கமிட்டியிலே அவற்றை கதைத்து டிஜியிடம் சொல்லி செக்ரட்டரியிடம் சொல்லி அந்த வேலையை நிப்பாட்டி இருக்கிறேன். அதை விட நான் ஒரு சில விடயங்களை சொல்றேன். මම සිංහලිකයන්න මම මේ පාර්ලිමේන්තුව ආවේ පොලිටික්ස් කරලා නෙමෙයි. මම කවදාවත් පොලිටික්ස් කරලා නැහැ. අවුරුදු 39 මම ඡන්ද දාලා නැහැ කාටවත්. හැබැයි 2024 මම අපොයින්ට්මන්ට් එකක් අරගෙන ගියා සාවච්චේරි බේස් හොස්පිටල් එකේ. එතන බිලියන් 17ක්, ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 170ක් එතන ඒ හොස්පිටල් එකට ඩයස්පෝරා එකෙන් දීලා තිබ්බා. මම යනකොට මම දැක්කා ඒ හොස්පිටල් එක සර්ජිකල් තියටර් එකක් නැහැ. බිල්ඩින් 3ක් හදලා තියෙනවා. පළවෙනි බිල්ඩින් එක විතරයි 3 බාරක් ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඩක්ලස් අවිල ඕපන් කරා, අංකජන් රාමනාජන් අවිල ඕපන් කරා. බිලියන් 17 ගාණක් මේ බඩු යවලා තියෙනවා පිටරට නැත්නම් ඒවා නැහැ. එතකොට මම ඒක හොයලා මගේ Facebook එකේ දැම්මා මේ මෙච්චර ගාණක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ටික නැති වෙනවා කෝ කියලා. එතකොට GMO මාව ස්ට්‍රයික් කරලා ඊට පස්සේ දිගින් දිගටම රනිල් මාත්‍යා මාව අදලා මගේ විවචන ආයත් මාව ගෙන්නලා කතා කරලා ඊට පස්සේ දිගින් දිගටම ගිහලා මම හිරේ ගියා. සෙප්තැම්බර් 26 වෙනිදා මං හිරේ යනවා. 29 වෙනිදා හිටපු පාර්ලිමේන්තු සෙක්‍රටරි කවුද පාර්ලිමේන්තු නෙවෙයි මේ හෙල්ත් මිනිස්ටර් සෙක්‍රටරි පාලිත මයිබාල මට ලියුමක් ගහනවා මම අද ඉඳන් ඉවත් වෙලා. ඒ කියන්නේ මගේ ඒ ලෙටර් එකේ තිබ්බ හෙඩින් එක irresponsible behavior of Dr. රාමනාഥන් අච්චුනා කියන එක තමයි ඒ ලෙටර් එකේ. මං කරපු වරදක් මොකුත් නැහැ. මං කිසි වරදක් කරේ නැහැ. හැබැයි මම දවස් 19ක් හිරේ ගියා. එළියට ඇවිල්ලා මම නොමිනේෂන් එක දැම්මා. එතකොට මම ඉන්ඩඩික් වෙලා ඉවරයි. අපේ ඩිරෙක්ටර් අර්ජුන දෙලනසට මම කතා කරලා ඇහුවා 9 වෙනිදා සර් මම තාම සර්විස් එකේ ඉන්නවාද කියලා. සර් කිව්වා ඔයාව ඉන්ඩඩික් කරලා ඉවරයි කියලා. එතකොට නොමිනේෂන් එක දාලා පාර්ලිමේන්තුව ඇවිල්ලා මාසයකින් ගිහිල්ලා එක්කෙනෙක් නඩුව දැම්මා කෝට් ඔෆ් අපීල් එකේ. මම ඩොක්ටර් වෙලා ඉන්න කාලේ මාව මම නොමිනේෂන් එක දැම්ම කියලා ඒක වරදි කියලා මාව ඉන්ටර්ඩික් කරන්න කියලා. හැබැයි මෙතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් මම ඉන්ටර්ඩික් වෙලා ඉන්නකොට මම කොහමද ඉවත් වෙන්නේ? එතකොට මම ලියුම ලියලා තියෙනවා සිංහලෙන්. එතකොට ඒ ලියුම තියෙන ඔයා අද ඉන්නම් ඉවත් වෙලා ඉන්නවා කියලා. ඉවත් වෙච්ච කවුරු හරි ඉවත් කරපු එකන කොහමද එයා රිසයින් වෙන්නේ? රිසයින් වෙන්න බෑ. එතකොට ඒ නඩුව යන්නේ 26 වෙනිදා 29 වෙනිදා.
අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 159ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි මෙතන කවුරු ආවිල්ලා ඇත්ත කියනවනේ බලන්න අපේ දැන් අපි පඩියක් එන්න ලක්ෂ 3යි 85යි ඒකෙන් ලක්ෂ 2ක් එනවා මට මෙහින් ඉඳන් ජෆ්නා වෙනකන් යන්න තව ලක්ෂයක් එනවා මේ අපේ ඔෆිස් එක පවත්වාගෙන යන්න දැන් මේක 159ක් හිතලා බලන්නකෝ NBP එකේ ඔෆිස් එකක් තියෙනවාද 159ක් නැත්නම් අපේ කට්ටිය කවුරු හරි ඔෆිස් එකක් දාලා මිනිස්සු හම්බෙලා මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න අහලා මෙහි ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුව කතා කරනවද නැහැ එතකොට අපි සම්පූර්ණ වංචා කරනවා තව එකක් මම කියන්න මේ අනුරාධපුර මං ගියා නඩුවට ඒ මට දාපු නඩුවක් සිග්නල් එක ඒක නේ කල ලයිට් එක දැම්මා කියලා නඩුවක් විතරයි ඒ නඩුවෙන් මට ගෙනත් දුන්නා පාර්ලිමේන්තුවේ එතුමා නැහැ දැන් ඔක්කොම හිස් ඒ නම කියන්නත් මට කැමති නැහැ මෙතන ලොකු කතාවක් කියපු මන්ත්‍රී කෙනෙක්ගේ සර්කිට් ලේකම්ගේ නමට ලියලා තියෙනවා ලක්ෂ 500 ගේ එකක් ඒකනේ අනුරාධපුර මැදේ කාට හරි ගන්න පුළුවන් ලක්ෂ 50ට ගේ එකක් අද අපි 52ක් ගෙනාවා මුත්තර කාසු ගෙන 52ක් හැබැයි ඒ ජරා වැඩක් කරලා තියෙන්නේ NBB එක ලොක්කා ඒක අත්සන් කරලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝගේ කාලේ තව විනාඩි 2යි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි thank you sir එතකොට මම ඒ ඔප්පුවක් ගන්නලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ගෙනත් දුන්නා ලක්ෂ 500 ගේ එක ලක්ෂ 50ට ලියලා ඉවරලා අපි 52ක් ගේනවා මුත්තර කාසුගෙන ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ මම නම් කවදාවත් පොලිටික්ස් කරලා නැහැ හැබැයි මම නම් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පොලිටික්ස් කරනවා කියන්නේ ඕවගේ මිනිස්සුන්ට මං ජම්බරක ඇන්දෙන් නැවේ ගලවල යවනවා බලන්න ඕගොල්ලෝ අද වෙනකන් කරලා තියෙන ජරා වැඩක් ජාෆ්නා වල ටීචින් හොස්පිටල් එකේ බිලියන් ගාණක් අපි යවුවා එතකොට අපි අහනවා කෝ ඒ ජොබ් සල්ලි කියලා නලින්ද ජේදිස මන්ත්‍රීතුමා අමතිතුමා ගිහිල්ලා හිටපු ඩිරෙක්ටරුත් එක්ක ඩීල් එකක් ගන්නවා අපිට මේක ඔප්පු කරන්න පුළුවන් එළිය නඩුවක් දාගන්න හැබැයි තව එකක් කියන්න ඕනේ අපේ සභානායකතුමාට මම ලිමල් ලියලා දුන්නා මම පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ කතා කරපු කතාවට 323 කන්ටේනර් ගැන ඇතුළේ කතා කරපු කතාවට මාව ගෙන්න ගත්තා CID එක මමත් ගියා මං සාමාන්‍යයෙන් දෙමළ මිනිහෙක් CID එකට යනකොට බය වෙලා යන්නේ ඒ කාලේ අපේ කෑලි කපලා අපිට වෙඩි දීලා අස්තික එළියට දාලා එහෙමනේ කරේ හැබැයි යනකොට ඒ CID එකේ තිබ්බ සම්පූර්ණම මේක දැන් මාර කරලා මේගොල්ලෝ එතන යනකොට මට හිනාවක් ගියා එතුමාලා අහනවා මට අනේ ડોක්ටර් ඒක ගැන සම්බන්ධ මොකරි ඔයාට ડોකියුමන්ට් එකක් තියෙනවනේ දෙන්න කියලා මං කිව්වා මම මේක දෙන්නේ නැහැ ඕනනම් අවිල්ලා අහන්න පාර්ලිමේන්තුවේ මම පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ දෙන්න කියලා ඊට පස්සේ මම දැක්කා ඊට පස්සේ මන්ත්‍රීලා දෙන්නෙක් කාලවගෙන ඔයාට ගට්ස් එකක් තියෙනවනේ එළිය එන්න එළිය කතා කරන්න කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ 159 නැවේ ලක්ෂ 225ක් ආවොත් කියන්න ඕන දේවල් මම කියලා තමයි ඉවර කරන්නේ මේක අර 323 කන්ටේනර් කරන මම ඒක ඉවර කරන්න ඕනේ දැන් මම මේ වගේ 323 කන්ටේනර් රිලීස් කරා නම් මම අද හිරේ හේතුව මම දෙමළ අනිත් එක මම අත්ත කියන්නේ නේද හැබැයි ওই බිමල් රත්නායක මහත්තයෝ දැන් එළියේ hinaවගෙන ඉන්නවා දැන් ආණ්ඩු මාරු වෙනවා මේගොල්ලෝ අනිත් පැත්තට එනවා අරගොල්ලෝ මේ පැත්තට එනකොට ওই 323 ගැන හොයා ගන්නවා ඒ හොයාගන්න කාලේ මට දැන් නාමල් රාජපක්ෂ මං කාලයක් හිතාගෙන හිටියා මගේ තාත්තාව මරපු නාමල් රාජපක්ෂ මං එක දවසක් මරන්න ඕනේ කියලා හිතපු මිනිහා අද කියලා මම ලස්සනට කතා කරා මචං ඒ වෛරය අපේ පපුවේ තිබ්බා අත්ත කියන්නම් කාලේ අපි පොඩි කාලේ ඉන්නකොට කාලේ අවසానයි මම පොඩි කාලේ ඉන්නකොට මට කිව්වා සිංහල මිනිස්සු කියන්නේ ජකා වගේ සිංහල මිනිස්සු කියන්නේ අනිත් මිනිස්සුන්ගේ බඩ මේම කරලා පොඩ්ඩක් ඉන්නකො මේ අනිත් මිනිස්සු බඩ මේම කරලා කන මිනිස්සු කියලා එතකොට අපිට සිංහල තේරෙන්නේ නැහැ සිංහල කතා කරන්නේ නැහැ එක සිංහල මිනිහව දැකලත් නැහැ අපි හිතාගෙන ගියා සිංහල මිනිස්සු කියන්නේ වැරදි මිනිස්සු කියලා ඒ වගේ ඕගොල්ලෝට අපේ කෙනෙක් මොනවද කියලා තිබ්බේ කොටි කියන්නේ ඇවිල්ලා පුපුරනවා ඒ නිසා දෙමළ මිනිස්සු ඔක්කොම කොටි කියලා දැන් අපි සම්පූර්ණ වෙනස් කරලා තියෙන්නේ මම කියන්නේ මගේ තාත්තා නැති වුණා මේ යුද්ධේ කාලේ අවසానයි කරු මන්ත්‍රීතුමනි විනාඩි 20ක් දෙන්න විනාඩි 20ක් දෙන්න බෑ දැන් නෑ තප්පර 20 දෙන්න 1983 මගේ තාත්තා ජූලි 1960 පොලිස් එකේ ඇවිල්ලා පොලිස් ටීම් ෆුට්බෝල් ටීම් කැප්ටන් හිටපු මගේ තාත්තා 83 ජූලි කළු ජූලි නිසා ජැෆ්නා ආවා අවිල්ලා අපි සම්පූර්ණම ඉවත් වෙලා කොටිය හදනකොට අපේ තාත්තා ගිහලා හොටියක ජොයින් අපිට කන්න බොන්න මොකුත් තිබ්බේ නෑ අපි කොහෙද යන්නේ තාත්තට පුළුවන් පොලිසිය වැඩ විතරයි එතකොට ගිහලා එතන පොලිසිය පඩියකට ගියා විඩ කරා ඒකට දැන් අවිල්ලා මේගොල්ලෝ කියන්නේ තවත් ඒ විදියට අපේ රට හදන්න ඕනේ කියලා මම නම් කියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුව අපි කියොත් කවුරුත් ඉගෙන ගත්ත පුද්ගලයා ඇවිල්ලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ජීවත් වෙන්න බෑ මේ පාර්ලිමේන්තුවට එන්න පුළුවන් අපේ චන්ද්‍රසේකර් වගේ ඒ ලෙවලුත් නැති මිනිහා තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් හේතුව අත්ත කිව්වොත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න බෑ බොහොම ස්තුතියි